Proizvodnja jabuke zahteva konstantno praćenje situacije na tržištu i novih trendova u zaštiti voća. Možda je više nego ikad neophodno edukovati se, prihvatati nova znanja i tehnologije. Jabuka se nalazi u fazi zelenih buketića. Ovaj početak vegetacije je presudan moment za efikasnu zaštitu jabuke tokom čitave godine. Tada je najvažnije zaštititi jabuku od čađave krastavosti, lista i ploda. Primjenom fungicida Delan Pro u ovoj fazi osiguravamo dugotrajnu zaštitu jabuke od čađave krastavosti. U fazi roze pupoljka važno je nastaviti zaštitu jabuke od primarnih infekcija čađave krastavosti. Jabuka je u ovoj fazi vrlo osjetljiva i na pojavu pepelnice, koja negativno utiče na razvoj cvetnih pupoljaka i kasnije na kvalitet plodova. Delan Pro i Cercadis pružaju potpunu zaštitu jabuke od najznačajnijih bolesti – čađave krastavosti i pepelnice. Cvetanje jabuke je vrlo osjetljiva fenofaza, a infektivni potencijal u ovom periodu izuzetno visok. Zaštita jabuke od čađave krastavosti nam je i dalje primaran zadatak. Faban je najjače i najkompletnije rešenje protiv čađave krastavosti. Preporučujemo Faban u fazama najsnažnijeg pritiska čađave krastavosti, od početka cvetanja do početka formiranja plodova u količini od 1,2 do 1,6 litara po hektaru. U momentu punog cvetanja jabuke imamo intenzivan porast mlade lisne mase, pa je preporuka zaštititi jabuku u ovoj fazi. Delan Pro i Cercadis su potpuno bezbedni za primjenu u cvetanju i pružaju kompletnu zaštitu jabuke od svih bolesti. Tek formirani plodovi su jako nežni i podložni infekciji, a ne treba zaboraviti da lišće i dalje može biti zaraženo. Za zaštitu tek formiranih plodova i listova u fazi završenog cvetanja preporučujemo Faban. Plodovi su veličine lešnika i sada intenzivno rastu i plodovi i mladari. Delan Pro, pored odličnog delovanja na čađavu krastavost, dodatno imunizuje biljku, pa ona postaje otpornija na razvoj bolesti, uključujući i pepelnicu. Zahvaljujući kurativnom delovanju, Cercadis ostvaruje snažan uticaj na pepelnicu i dodatno pojačava efekat na čađavu krastavost. Koji su efekti primjene Regalisa Plus? Znači smanjenje bujnosti, prozračnija je kruna, olakšana je zaštita, hemijski tretmani i na kraju boja plodova u berbi je bolja nego kada se ne primjeni preparat Regalis Plus. U programima zaštite se u tom prvom delu vegetacije nalazi Delan Pro, zato što sam ditianon koji se u njemu nalazi dozvoljava veće količine padavina posle tretmana i polju zaštitu, a kalijum fosfit daje otpornost biljci i bolje podnošenje stresnih uslova. Tako da sa Cercadisom imamo pouzdanu, sigurnu i dugotrajnu zaštitu. Kao odgovor na mnoge izazove u proizvodnji jabuke, BASF nudi inovativna i pouzdana rešenja za profesionalnu zaštitu jabuke i plodove prve klase. BASF. We create chemistry.